Thobela. Anke ke le dumedišeng ka moka bohle le tlabe le gona. Le dumediša ke ntate Thobejane ka mola la Beresford. Hei bana bešo le hono re tlo bolela ka taba tša semoya. Re tlo bolela ka taba tša semoya bana bešo. Anke re sa tlo bolela ka taba tša semoya nke e sa na gona ka sepitiso di re thome go rapela re bolele lentswe la Modimo. Re ke late mike. Re tle re thome bana bešo ke a le dumediša mohle nka be le gona le dumediša ke ena ntate Thobejane. Today re tlo thoma ka go rapela. Today re tlo thoma ka go rapela nke re meme Modimo ka gara maphelo a rena. Hei bana bešo ke re rapeleng le re tsena ditabeng gore Modimo le moya o galelago a ka re thuše go tlo tsena ditabeng. A re ke rapeleng ka leina le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta, morena le mophološi wa rena. Re a rapela mohle ka moka batheletši ka ba le gona batheletši ka moka go phara ka moka lefase go bala le bona bo moka ba The Change Radio ka moka le bo Asania ba Mzansi Culture. Bana bešo today re a rapela ka leina le le maatla la Jesu wa Nazareta re Modimo ya phelago anke a be le rena tšatšing le la lehono le tšatšing la labobedi. Modimo wa rena anke a re apeše ka mollo le ka madi. Re mema ona moya o galelago, moya o ile wa tsoša Jesu bahu, moya o galelago, moya o sa palego ke letho, ke moya o le ka godimo ga meboya yohle ka moka. Gomme re mema yona ka gara yona tirelo ye Modimo wa ka. Ditaba tše re tlogo di bolela mo re kgopela le moya o galela gore hle nke o re kgontšhe gore re kgone go fenya lenaba le e lego Satana. Obane ge re le mo re ntšhetša mmušo wa lefifi nyanyeng, re ntšhetša o mobe nyanyeng gore a tsebe gore Modimo yo a re okametšego, Modimo yo a re bopilego o gona go ka re kgontšha le go ba le tsebe ya semoya go thetša le yona The Change Radio go thetša taba tša yona ka ge ntate Mokoto a fere a re yaga. Jale le kgono mo ke tlo leka go ka bolela ka moya o galelago le the Holy Spirit le ona manyeloi kudu tabeng e kgolo ke manyeloi. Re tlo bolela ka ona manyeloi gore no manyeloi mo bophelong jwa rena a bereka jwang, a operata jwang, ge o ka a tshepa. A ke bolela ka manyeloi, a ke bolele ka badimo, ke bolela ka manyeloi a e rego motho o le mongwe ga a belega kane Modimo a mo fa manyeloi. Ke a leboga ke re Modimo nke a be le rena. Ke a leboga Modimo, ke a leboga boyo galelago o nke o re kgoneše. Amen. Hei ya lehono re swere taba e thata, taba ya semoya, taba ya semoya. Jalo re swere taba ya semoya. Motho o mongwe le mongwe mo lefaseng ge a belega, motho o mongwe le mongwe mo lefaseng o ba le lenyeloi ore ngwana manyeloi. Ka re ke gopola gore Jesu Kriste o ile ge a šetše ba mmolokile o ile go a tla lenyeloi la tla lenyelo a tla la kgatlampola lešika leo le be le thibile mojako wa lebidi. Lenyeloi le ile a tla
ka moka Jesu Kriste o ile ga a tsamaya a ntse a sepela ka ge a ba a tshepišitše baruti ba gagwe a ya gona kua Galilea ga a sepela ya kua Galilea o ile a thoma go iponagatše ka mokgwa e le go a bolela hei ke gopola basadi ba ile go ba ya kua lebitleng ge ba fitlha ba hwetša lenyelo le le gona go bontšha gore manyelo kona modimo a ba a berekiša re balalana kwa Old Testament mo e le gore Jakobo ile a lwa le lenyelo gore a lwa le lona gore ge le sebela mo šofatša a ka se le tlogela mo bophelong jwa rena re na le manyelo a modimo a ile go ge re belega a re fa ona ka nako e nngwe o hwetša ngwanešo o lora o bona batho ba bangwe mo torong ya gago ba go thuša mara o sa ba tsebe o ba thuša mara o sa ba tsebe gore na batho ba hlaga ba le kae ba tšwa ba le kae kgantene o hwetša e le gore batho bao ke manyeloi ke gopola ka leng la matšatši ke ile ka lora toro ye nngwe toro yeo le ge ke gopola ditoro ka moka mara yeo ga ke lebale ga etswe mo kore nka re mo bophelong jwa ka ga etswe a ke nka lebala tsotlhe ditoro ka moka mara eo a ke lebale toro eo kore ke lora ke tsamaya ke tla go gongwe ke no topana ke le poleke nngwe go ne mokoti gore ke tsene jwang ka mogare ga ke tsebe ka hwetša tokološi gomme tokološi ya re a yana le gone gona re tlo go berekiša go to re tseba gabotse ya re šala mo ke a boa tokišo ya mpeana mola ke sa tse gorena ke tsene jwang ka moleteng moo e be ke lego ka ona ke sa tsena gabotsebotsebotse ke tsene jwang lebile ke fihlile jwang wa tseba bana ba modimo ka hwetša go le bothata go le boima gore na ke tlhalose gore na kana mo godimo ga mokoti o ke tsene jwang ya re ge go le jwalo yona tokološi eo ya tšhala mo ke a boa ke sa le go tša dithulosi ke tlo go berekiša too much ka hwetša e le gore gona fao bana ba modimo yona e sa ile go nyaka tsona dithulosi tšeo e be e bolela ka nna ere e tlo mperekiša so ge e sa ile gona fao ka hwetša e le gore bana ba modimo ke tšhoile lebile ga ke tsebe gore na ke dire jwang ka mokgwebe ke tšhogile ka kudu ke tšhogile ka gona ga kgone go tseba gore na e ke santse ke dire jwang ya boa e boa mola kore nka no re e sa ile itse ge e sa ile kore ke bolela mabapi le toro ela bana modimo go a tlamae bana mabedi a kile nte o kare ke caravane ya koloi mara e dirilwe ka diphate then ga e tla ona maebanale a re namele ke kuša re maebana ola ke tšea gore ke manyeloi ore moya o galalelang so jale ke seo ke le ka go bola rena manyeloi a gona mo bophelong jwa rena jalo bothata šibo bana bešo ge ntse re tsamaya re tsena mo dikerekeng mo re thoma go latela manyelo ela a dikereke tšela tše dingwe sa tse gore na kerekela e fomile ke manyeloi ore ke modimo na o hwetše le gore no re lahla manyelo ya borena manyeloi kore re tsena kwa ba re utswetša le di-blessing tša rena o hwetša le gore go e tswa kana mo kerekeng neo ya mmušo wa lefifi le go lora ka mokgola le ditoro di ya go timelela ga o sa lora ka mokgola o bo lora ka gona mathomong ka baka la gore o hwetša mohlomong
ena moruti o o mo dira modingwana o tho o dumela moo ntho ya go botsa yone ka baka la go se tsebe go ka nnete go bontša gore go se tsebe go kotsi go se tsebe go kotsi ka kudu bana ba modimo jalo ke a dumela gore mo bophelong mo maetong ao re ile go ra feta go ona ke maeto a mang a boima ka kudu ka baka la gore kgentse re tsena re tswa ka mo re tsena re tswa ka mo re tsena ka mo e be le taba go nyaka modimo e be le taba ya go nyaka modimo jalo re hwetša gore ka mo re go ka ntse re dumela gore mohlomong ka moo modimo a lego ka gona kgante ga go jwalo ka moo modimo o ba se gona hei maeto a rena bana bešo e bile a boima ka kudu maeto a rena e bile a boima eno and then ge ke gopola ena le diamola a bolela tabengwe ya gore no ba mo tswenišitše ka ditoro ke nnete ditoro ka nnete ba ka kgona go tsweniša ka tšona o ka kgona go bona Satan a e tla jalo ka re ke lenyelo la modimo mara go se jwalo ntho e nngwe le nngwe o kgotša o e bona e diragala e dira ke ona mohlomong a na matimo nao nakong e le modimo a go bitse ka re Satan o ke lehodu o kgona go utswa ntwa modimo a e berekiša go se tabe ya go disappear ya go notisa phelo wa tepona o šetse o lo kae ka Satan o e utswitše o e khopile go modimo ka baka la gore ge re bala kua New Testament re botsa gore monno e ba re ke Philipi o kile moya wa moroma o la ya go thuša monno mongwe wa letona Kantase ore a yo a ba ro ge a ba o be a sa ikwešiše ke mokana Philipi a ya moo ke ka morago ke a disappeara a ipona a le home e be le maatla a modimo jalo gona jwalo baruti ba bantši ba ya go dingaka ba ya go nyaka maatla ona ebile nka re ke ona magic o e le gore ba tlo o šomiša ka gara dikereke tša bona jalo re leboga modimo ka ntate Mokoto ge a kgonne go re ntšha ka gara nyaka eo e le gona mo lefaseng go ya go motho ore o dumela jwang jalo bana bešo a re rapeleng modimo gore a buše dipolaseng tša rena tše dilo di a utswa ke mmušo wa lefefi re kgopela le gore le mangelo a bore mangeloi a modimo a re fele gona a gago mo mo le molong a belago o fiwa lengeloi mangelo ya le gore a tlo mo thuša ka gore go na le mangelo ya di-blessing mangelo a protection mangelo a no go šireletša gore no Satan a se ka ba a reng se dira gore ke bolele ka mangelo gore ke nnete re na le mangelo a gona ke boletša ke lengwe le lengwe moprofeta o mongwe ka mo baebeleng ba ke moprofeta Elia o be a ntše a ne le mohlankedi wa go motho a mohlankelago mara motho a mohlankelago a sa tshepe ke gopola ka lena maletše a botšiša Elia a re gape ba re ba tlo re hlasela ntša jalo gore a sa tshepe Elia a mmotša re na le manyeloi a re katilego a mantšintšintšintši manyeloi gomme a sekgole Elia a re ya gore modimo a mmule mahlo a semoya
e kwa bana beso Elia a diela gore Modimo a mmule mahlo a semoya a mmule mahlo a semoya gore a kgone go bona ka nnete manyeloi a gona a Modimo ao a ba re katilego lebile Elia a bola ka ona a botša mo a re na le manyeloi a mantši a re katilego o ile ga mmula mahlo hei o ile a tšhwaka kudu bana ba Modimo ka nnete a bona manyeloi o ba bona manyeloi a re katilego go bontšha le gono le kudu re bolela ka manyeloi gore a gona mo bophelong jwa rena jale a re kgopele Modimo gore manyeloi ao a re katilego a kgone go ba le maatla Modimo a kgone go re thuša gore manyeloi a be strong go maphelong a rena re a rapediše kore manyelo re a laela empa a dira mmereko wa ona ke gopola gape le ge o bala mo dikutulong mokutullo a gona mo e le gore ka kua e bolela ka taba gore go be go na le mahuto a šupa santseng a tla ba hunole ka one ka manyelo a tlo ria mmereko gore manyelo Modimo o operata ka manyelo Modimo o šomiša manyelo o roma manyeloi go tla mo go wena o roma manyeloi and manyeloi a tla go thuša e le gona o galelago the Holy Spirit o re o tshepišitšego o re dumelago gona gore ga go moya o mongwe ka ntle le ona o Jesu Kriste a re tlogetšego le ona moya o galelago hei bana bešo wa tseba ka nnete go rapela o dula o rapela o dula o mema moya o galelago ka gare ga bophelo ba gago ga go sengwe se se ka tlogo sa go palela le ge e le gore mewe e yalwa le yona ka mo le ka mo ya tla ya katana gore e ria gore ka melomo ya rena re fetse ka melomo ya rena re senya re dikhesa ka melomo ya rena ka re tlo ba le bola le moloi gagwe le yena o a bolela ka molomo wa gago a bolela le matimong a gago e le go manyelo ya gago matimong a gago gore a rome a tle go wena a tla go tlaile jale Modimo le ena o roma manyeloi a gago gore a tle go wena a tla go šireletša a go thuša kore ke gopola le ntate Mokoto ka lela majabolare ba ile ba tla ba ba romile bana ba re ba fihla moo ba hwetša kgabo ya mollo ke gopola testimonial mongwe ke sa le ka ekwa ya ngwana mongwe a ke tseo ba e tloga Limpopo bolela Modimo ba mmitša Zanele a re no e be le tebele o šipa a kgone moya ga o kgona go tswa mo wena a ya moo a yago ntse jalo ya re ge ba mo roma mo go moruti oo e ba nyaka gore ba mo kweše bohloko ga a tsene ka moo moruti a palela ko go tswa kore mo e le gore o tswile a le kae a šele mmele wa gago kua lewatleng ya bele gore manyeloi a tla a rwele mmele wa gago diša ka moo a hwetše moya wa gago o boele o le ka mo jarateng ya moruti ka hwetša go bona gore ka nnete manyeloi a Modimo a bereka a na le nako ya ona mo maphelong a rena a gona ke that's why le nna ke a tshepa ebile ke dumela go ona le go Modimo le moya o galela gore manyeloi o sego meboya eo a rego ke badimo gore yena batho ba hlokofetše gago ke bolela ka material angels manyeloi a Modimo a Jehova bana mophološi wa rena e le go Jesu Kriste ke bolela ka manyeloi bana bešo gore a gona le gona mo o dutse go ntse a gona manyeloi and o ka se a bone ge o ka Modimo a ka go bula mahlo o tlo a bona manyeloi manyeloi a mo Bibeleng bana bešo a gona le ge le gore ga le bjalo ge nka bula mohlomongwe ke fe mohlala
ke ka moo mohlomong ke ba lengwalong še ba re ke pono ya letago la Modimo. Ka buša ka tlelwa ke pono, ka bona mojako o bula legodimong, gwa bolela lentswe la pele le ke le kwelego le galaboka phalafala le re, go tlogela fano ke go bontšhe tše di tlogo direga mehleng e tlago. Ka ya le moya ka napa ka bona sedilo sa bogoši se beilwe legodimo se na le a dutšego go sona. A bego a dutše moo motho ge a mmona o be a phadima boka talama e tšhweu e nago le mollo. Sedilo sa gagwe se be se sekologilwe ke molalatladie go ge motho a o bona e re ke talama e tala. Sedilo sa bogoši se be se dikaneditšwe ke dijulo tše 24 mo go tšona go dutše bagolo ba 24 ba bego ba apere diaparo tše ditšhweu, dihlogong ba rwele mephapahlogo ya gauta. Mo setulong sa bogoši go be go etšwa magadima le mekgoši le medumo. Mo pele ga sona go be go tuka mello ya dipono tše dipago e lego meoya ya e šupago ya Modimo. Mo pele ga sejulo sa bogoši go be go le bjalo ka bodiba bjo go natšago boka le ga kašo. Bana beso, Modimo ka nnete e re bala mo kutullo ke ditaba tša nakong ya bofelo. Kutullo ke ditaba tša nako ya bofelo. Bana beso, ngwalo le la kutullo jwalo bana beso, Jesu Kriste o re ntšhitše ka gara kgotlopo ya leswiswi, ka gare ga mokoti wa lefifi. So re a mo leboga bošego le mosegare gore ga gona yo mongwe ya swanego le yena, ga gona, gobane ke yena kgoši ya dikgoši, ke yena morena wa barena, taba e kgolo ya dikola Juda. Jwalo bana bešo, go ya ka motho gore na o dumetše kae. Go na le ba bangwe ba dumetše mo medimong ya bona. Ke tlo ria bidio e nngwe eo ke tla go tsopelela masuone a mangwe ba bola ka lekgane ba re ke Modimo. Ke tlo leka go tlo go tsopelela yona o tlo kgone go ithetša o ko gore no ka ge bona go ya ka bona kereke le modingwana yona kore e ba kgorametše, modimo wa bona o ba kgorametše, ba dumela mo go seo, and mohlomong le yena wa ba thuša ka baka la a bona ba dumetše mo go yena. Jwalo Jesu Kriste mo o ba re ruta le ka mangwalo a makgetho gore no ga go seo se ka palelago morena, a se gona, ka baka la gore le Jesu Kriste la e tla mo lefatsheng go bile le barongwa ba tlago
a botša Maria gore go tlo bela mang e le go morwa Modimo e le ba bolela ka Jesu Kriste. Mangelo a boletše gore mangelo a gona ga gone motho a hlokago mangelong a gona. Jalo ke a kwešiša ebile ba bangwe ba kana ba senkwe ga ke bolela ka mangeloi gore mangeloi le mo ditorong a ile a re phološa, a ile a re šireletša, a roma ke Modimo gore a tla re thuše mo maphelong a rena re kgone go tšwelela. Mangeloi a kgonnile go ba gona a re thuša gore tšohle ka moka di re diriago di kgone go phumelela bana ba Modimo. Jalo se ke le ka go bolela ka sona nka no re ke sa nyaka lengwalo lengwe ka nete ke opela pina e le o ya ha la la Jesu Jesu wa ma a kgotla o ya halalela o a halalela o ya halalela Jesu Jesu wa ma a kgotla o ya halalela o ya halalela wa ke a lewa nka tsena mo lengwalong la Mateo 12 tlhogo yana e rego Bafarisei ba tsoša dikgang Bafarisei ba tsoša dikgang bana ba bo Jesu a re ko nana e re botša taba e re ka mohla o mongwe wa Sabata Jesu o be a phatša mašemong barutiwa ba gagwe ba swere ke tlala ba thoma go kga diako ba dija Bafarisei ge ba bona fao ba bolela nabo ba re bona barutiwa ba gago ba dira se sa swanelago go dirwa ka Sabata. Jesu a fetola a re a galabala se Dafita a kilego a se dira mohla ola a swere ke tlala a na le batho ba gagwe. Kore ke taba e ke re ke boela moragannyane ke re Jesu Kriste wa ba gopotša le kua Old Testament se Dafita a ile wa se dira ola le mo ke le gopotša ka taba ya gore nako ela ola a elwa le lengeloi gore a ka se le tlogele before le mošu Jakobo a elwa le lengeloi a re a ke nyako le ntlo before le ntšhogofatša gore mo o ba tseba gore ditšhogofatšo Modimo o romela mangeloi o fa mangeloi ditšhogofatšo gore a tle a re fe tšona a la monka meetsang ba ka kua go ditiro tša bapostola kua 10 o ya hala Jesu Jesu wa ma gotla ya re tlo kwa taba tša Kornelio o kore le yena lengeloi le lata go yena anke re thoma mo mathomolelo kwa motseng wa Kesare go be go na le monna o mongwe
leina la gagwe ke Kornelio, e be e le tona ya bahlabani ba sekgao se bego reo ke sa Atalia. E be e le motho wa borapedi, yo a boifago Modimo. Yena le ba lapeng la gabo ka moka o be a fela a hlalela badidi dineo tša gauta a rapela. O be a hlalela badidi dineo tša gauta a rapela, kore o ba neela a fela a neelela ba ba te sokolago ka mo a rapela. Re tlo kgona go tsena ko ga tabele ke bolelana kere le kgono ke bolela ka manyelong, ene tšhilemolelo ntse ke le godile ya re ke tšwele pele. A fela a rapela Modimo ka mehla. Ka tšatši le lengwe e le nako ya senyane, a bona pono, a bona gabotse, a bona pono gabotse go e tla morongwa go yena. A bona pono go e tla morongwa go yena. A bona pono go e tla morongwa wa Modimo mo go yena. Go e tla morongwa mo go yena a re Kornelio, a mmitša ka leina a re Kornelio. Kornelio a mo lebelela a swere ke go boifa. Kornelio a mo lebelela a tšhogile, kore a swere ke go boifa, ka mantšu a mangwe a tšhogile. A re ke eng morena, a re ke eng morena. Morongwa wa a re merapelo ya gago le dithalelo tša gago tša kgaogo le di fihlile tša tsejwa ke morena. Kore a re merapelo ya gago le dimpho tša tše meneelo ya gago ka moka e fihlile go Modimo. Jwale roma banna ba ye Jopa, ba bitše Simon e arwetšego la Petro. A re ba rome banna ba ye nageng ba re ke Jopa. A re thetšerele ke moeng wa Simon, kore ye Simon ke moeng wa Simon kua Jopa, ke moeng wa Simon mošogo wa mathebo. Kore o be a šoga maybe mathebo dilo tša go tswala tša kgale, ye ngwako wa gago o lego hlengile lewatle. Ke yena a tlogo go botša se o swanetšego go se dira. Morongwa yo a itšego jwalo ge a tlogile, Kornelio a bitša ba babedi ba bahlanka ba gagwe le bahlabani e mongwe yo a boifago Modimo motseta wa gagwe, a ba laodišetša tšohle a ba a roma ba ya Jopa. Ka moswane ge banna ba sa le mo tseleng, ba šetše ba le kgauswi le motse, Petro a rotogela go ka mong, a gotoga kwa godimo wa ngwako a yo rapela ka nako selela. A swara ke tlala, a rata go a swara ke tlala. Ya re ge ba sa mo apetše a tloga ya re ge ba sa mo apetše a tloga moyeng a bona legodimo, kore a tsena moyeng jwale go ra re moya gago wa ba moyeng, a bona legodimo le bulegile, gwa fologa sephuta sa tla se le jwalo ka lešila le legolo le le swerego ke dintlha tše nne, sa theošetša lefaseng. Go be go phuthetšwe diphoofolo le dibatana le digagabi le dinonyana tša legodimo. Gwa kwala lentšu le le rego Petro tsoga o hlabe o je. Gwa kwala lentšu le rego Petro tsoga o hlabe o je. Petro a re aowa morena, ga ke ešo ka ba ka ja sela le sa tšhele. Lentšu leo la re tše Modimo a di hlatswitšego o se ke wa re di na le ditšhila. Tša rialo tša širwa gararo sephuta seo se a bušetšwa legodimong. Ya re Petro a sa eleletša
se pono eo a e bonego e ka bago sona ke ge banna ba la go rongwa ke Kornelio ba eme mathuding ba botšiša ngwako wa Simon. Ba bolela ka ba botšiša ge go na le Simon wa moeng ya rwelego latlo. Petrus a ikanya tša pono yela. Petrus a thoma go gopola tša pono yela. Moya wa re se ba fiwao banna ba bararo ba go nyaka ka no ge o fologe o sepela. Moyo mokgethelo wa thoma go bolela le ena wa re nanoga o sepele le bona šibao banna ba bararo ba go nyaka. O se ba belaela a re o seke wa ba belaela gore go ba belela ko ba naganela se sengwe re o se ba belaela gobane ba romilwe ke nna ke moyo mokgethwa o ria gore gobane ba romilwe ke nna. Petro a fologela go banna bao ba go tla ba romilwe ke Kornelio a re ke nna e lego mo nyakao. A thoma a fologa ke nna eo le mo nyakao. Ke taba efe le e tletšego? A ba botša re ke nna o le mo ke taba efe le e tletšego? Banna bao ba re Kornelio tona ya Bahlabani monna wa go loka le go boifa Modimo wa tumo e botse setšhabeng sa Bajuda o laetšwe ke morongwa e mokgethwa o tle a go beitše o tle ngwakong wa gago. A jwalo ke rako ba re no o laetšwe ke morongwa gore a go beitše o tle ngwakong wa gago. A kwa ditaba gore ga tla a kwa ditaba go wena. Petrus a ba iša ngwakong ya ba baeng ba gago. Ka moswana Petro a tsoga a sepela le bona. Kore ba lala moo ka moswane Petrus a tsoga a sepela le bona. A sepela le bona le ba bangwe ba bana ba bo ba tumelo ba Jope ba ya naye. Le ba bangwe ba no go tumela mo motseng o wa Jope ba mo fageletša gore ba ya le ena. Ka la ka moswane ba tsena ka Serea ba hwetša Kornelio a ba letetše a šetše a phuthile letswalo ya gagwe le lego bagwera ba gagwe ba bohloko. Petro ge a tsena go Kornelio a mo gahlanetše a mo lotšha a khunamela fase. Petro a mo tsoša a re o ko eme le nna ke foba motho fela. Petro a re o ko eme le nna ke foba motho fela. Mara o ka lebelela lehono baruti ba lehono ba rata go khunamela ba ka se go emiše ba re nko emela le nna ke foba motho fela ao ba rata go khunamela. Ba tsena ba tšama ba boledišana. Petro a hwetša go phuthegile ba bantši a bolela le bona a re le a tseba monna wa Mojuda ga go a swanela ge a ka kopana le motho wa mohuta o šele le go tla ga gago. Ge e le nna Modimo o ntšhupeditše gore ke se ke ka re go ya ge go motho o mongwe o a ile ke se ke ka re ke wa ditšhele. Kore Modimo mo o bontšhitše go Petrus gore motho o mongwe le mongwe go ya go la ka go roma go motho wa Sankoma gore a go roma go motho wa ka ge ntate Mokoto mo ke nnete a kgonne go bulela le dingaka le motho o mongwe le mongwe gore a tsene ka kwa lebotong gore a tle a tlantšhe se sengwe sa leeto la gago gore ke seo lengwe le sone e se tlhatselago seo. Ke gona ke tlilego ke se ka gana ge ke bitšwa jwale ke a botšiša ke efe taba ye le mpeleditše go yona. Ke Petrus wa botša moo. Kornelio a fetola a re
maloba ke ikonne dijo matšatši a mane, nako ya senyane ge e fihla ke ge ke rapela fa ngwakong wa ka bona monna wa diaparo tše di phadimago a eme pele ga ka. A bolela a re, Kornelio, thapelo ya gago e kwele, dithalelo di tsebilwe pele ga Modimo. Jwalo thoma motho a ye Jopo a bitše Simon ya retšo la Petro e lego moeng wa ngwakong wa Simon wa mošogo ye e lego hleng ga lewatle, yena yeo ge a tlile o tlo go botša. Nna ka roma batho sa le semetseng ba tla go wena, gomme o dirile gabotse ge o tlile, jwalo re phuthegetše fa pele ga Modimo gore re kwe tšohle tše Modimo a go laetšego tšona. Petero a gahlama a bolela a re, lekolo le Petero wa lewa, ba re Petero a gahlama a bolela a re, ka kgonthe ke lemogile gore Modimo ga a bebe motho, a nthe dithabeng ka moka o kgahlwa ke ba ba moefago ge ba dira tše di lokilego. Lentšu la Modimo a le rometšego Baiseraele le a le tseba ge a ba tsebiša efangedi ya molao o tlago ka Jesu Kriste, yena mong wa bohle. Le tseba taba e tiilego ya ba gona nageng ka moka ya Juda, e thomegile Galilea ka kolotšo ye e bilego ke Johana, ke taba ye Jesu wa Nasareta yo Modimo a mo tsošitšego ka moya o mokgethwa le ka maatla a tšama a šetša batho, a fodiša bohle ba go gatakelwa ke diabolo e lego Satana, gobane Modimo o be a na le yena. Rena re dihlatse tša tšohle tše a di dirilego nageng ya Juda le motseng wa Jerusalema, yena yo a mmolailego ba mmolailego ba mo betlile phateng, ke yena yo Modimo a mo tsošitšego ka letšatši la boraro, a mo dira wa go bonagala, e se be go bonwa ke setšhaba ka moka, a bonwa ke dihlatse tše di bego di hlaotšwe ke Modimo. Ke rena ba re ilego le yena ra ba le yena ra tsoga bahong, gomme rena o re laetše go boelelela batho le go mmeela bohlatse bjo gore ke yena yo Modimo a mmeilego moahlodi wa ba ba phelago le ba ba hwilego. Kore ke yena Modimo a mmeilego moahlodi wa batho ba ba phelago le ba ba hwilego. Ke yena yo baprofeta ka moka ba mo šupago ba re, mang le mang yo a dumetšego o tlo rolwa sebe ka leina la gagwe. Gore mang le mang yo a dumetšego o tlo rolwa sebe ka leina la gagwe, seng ka leina la batho, dutse ka leina la gagwe. Jalo bana bešo, ra e felelela ya re Petros a sa bolela ditaba tše, moya o mokgethwa wa tla go godimo ga bohle ba ba bego ba theetša lentšu leo. Kore ga a sa bolela taba tše, moya o mokgethwa wa tla. Bana bešo, badumedi ba e bego e le ba lebollo ba go tla le Petro ba tla bega ge nyewe ya moya o mokgethwa e tšwelwa le bantle, gobane ba be ba ekwa ge ba bolela ka maleme a šele ba godiša Modimo. Ke mo Petros a boletšego a re, ke mang a ka go diba meetse a go ka kolobetša a batho ba ge ba filwe moya o mokgethwa o ka reng? A laela a re ba kolobetšwe leineng la Morena Jesu, mme batho ba bao ba mo
kgopela ba re a dule matšatšinyana le bona. Hei, kore ba le ba feta lebile ba kolobetša batho bao ka mokgwa e le gore moya o mokgethwa o ile wa ba tsena ba bolela ka maleme a šeng. Jale bana bešo ke a leba go fihla mo sebakeng se ke re awa modimo a nke a be le lena a le thušeng kgoneng go ria re kgoneng go kwešiša moya o mokgethwa le mangeloi re kgone mangeloi wa re kgone wa kwa ge a bolela le rena. Jalo ke a leboga bana ba modimo o tla go boa gape re kopana gape nako yeo e latelago. Leboga modimo ka Jesu Kriste re a leboga ge a kgonne gore ntšha. Goba o boa gape re kopana gape re a tswalela ka thapelo ka lebitso le maatla la Jesu Kriste wa Nasareta ba le mophološi wa rena re re gobane ke wena fela modimo yo a re tshepišego gobane wa tshepagala ka leina le le maatla la morena wa rena Jesu Kriste wa Nasareta re a rapela re re modimo moya o galelago modimo moya o galelago. Amen. Alela Jesu wa ma a go tla o ya halalela o ala lela o ya go